yai Persang Football Club kelalong keladu hak lempung ile kai kencat ball jong kamau Longwear Sports Club kebelah tiap kum ke Rowell Lingdo Memorial Football Tournament aja apsah madan Rowell Lingdo Stadium mau Longwear Southwest Khasi Hills District. Laban kedua bak jengjap badra ikanam ladu jong kayai Persang Football Club hak katai ke lempung kadai hadian ba kala pelimno da shigula nor persai ke Jakram Sports Club. Hak jing ini kai ke badai hak kelas stem kayai Persang FC nadu pasang kelala banile kai bha da ke jing temu banra ikanam jam kumta hak minit ke ba apuan kalayo ban pen ki jarning kong limba u Silvester Tongni. Habawan piang syaka jing ile kai jong ka kelamin watla kaliang ke Jakram SC kala Persang kat bakla banyak kunting na ka benta ban pen pai ya ka gul Henry hadu kabakut jong ka jing le kai kam shim la ban pen urlong bat kalama dia ka jing sharam da kabla shatam da shigo la non hadin ka jing le kai la yo ban sam kusnam shabaro ki arkan hun ka bajab bat ka basharam no da ka kusnam ringkat ka song pisa nang ta kadan ki kusnam shimat kata ka kusnam rangile kai ba itbet college shau Mitchell boy nong sit jong ka Jakram Sports Club bat nong thap bon goal day u Silvester Tongni jong ka yai Persang Football Club bat uthap lai goal yak Rowell Lingdo Memorial Football Tournament aja arpsau lawan ban panha pada do upaim nyandro sim yong ubare usim jong ka hima maharam haringkat ka jingidon lang uba renekton Lingdo Dongkar MLA Kamau Kerwat Constituency uba Deverland Lingdo ki khon ki siu jong ulet ba Rowell Lingdo uba Ben Johnson Lingdo Secretary Maulangwer SC uba SE Wanyang Vice President Lembat ki riu rangba hakasi penha pada la yo pan penshit penshingan da ki sur jingrai no uba FM Lingdo bat ki jingshan na ka pot langdo group Jela Meghalaya kalyo ila ka full-fledged stage hak apwe tarik Januari katnes pa nyo po badla penmana bag ka fast Meghalaya Legislative Assembly election and penlong haka shpo tarik mat katnes pa nyo po ulit Rowell Lingdo ularisa ini kakam Inspector of Exile Juwai banyak pun ya election pedeng shipun gijige bat jing tenju bat u tak jingkeli bahaya kulo ne ladau hak uram ha ka election nei ularai kut ba wala uhab ban net train biang ya kikam diwarit baria unya kunbet ya election wala da uram namar udon ka jingthang banyale banne ee banyarap ban kentiu ya kibreu lajong ba emang salang ula yakun yak election ha usnam katnes pa nyopal bat ula job hakaba walong ru way naki MLA Baningkong jongka jela Meghalaya Bapura organisasi kena tournament manusia menang kena tournament bangsa jika mau ya kena kerteng guru crowd ngai kublai ti pai pa baro khat hagaba bonsen yim sonot shu bankran haki jigere football namar ki me ki sor na ki pai pa hagaba ki pot ki sio hagaba ki ong sange na banokran shu andre kublai shu na ki yapi mata ya ke bangi ya longdon burom hadu kata ya ke batila skor kendiang ya ke ke bangi london bar ya keren bankan mau yo do crowd uba lalit no na penjongi parlobe ladangi ya thu khana ladangi ya keren ya ki jing don kam ya ki mati ke ba neru crowd labo ladangi ya don hande arsngiru ina la ankot namar baro kumbakalong ka mau kerwat menta ngim ma banlen ya ke shisha bagi hak ai ke burong ka kredit ha neru crowd ubalai le shisha barana ka roy ka par ha ka mau kerwat konsumsi baro kuwe ban penlong ya ka mau kerwat bakal ya kham shakmat ban ya ki wei pat ki para marjan Ihaban ay kaburong ya rupraw ba Rowell hakaba ublay ula say na ka dong ka kanjongi nakajaka kabadong nakajaka kabajenjar nakayin kabadong kijimna kobon andre ula kon krawe la ka jong kateng
walaupun kau ila ka jong ka dong ka than ka jongi kumbangi long menta gisngo bangi ngim yaduna ya ki wei pat ki para nong kendong na ka dau jong ka jingla jong no rurang ba parona e karoi ka pa ka jingkli yangi kong ki long den ko ki para wei ka long ba hato kat nong ila ban bot e kini kiduksa ki ba ka jong no rurang ba wala bo mat jongi ulong ubreu ubala bo ya kata ka namba ha kamta ka partek Hapreng kecingnya kemuruya le, ina ya ken bener, ina ya ken bener pada malam. Bahadur si pausin lah ya election, but isngau sarang makan mau ban reusin, ulalong unong jok balong MLA harun reusin, ulong MLA banang kongdo jong kamau kurbat, minister banang kongdo jong kamau kurbat, udi chief minister banang kongdo jong kamau kurbat, baru MLA babontam temdo jong kamau kurbat hadup mentah. Parlo be ya kaba kawe kabagi ban klet ya kana geruk sama ha kaba ulo bo hangi kilong den kalong ba ulo bo e kaba kerwat bandon katakan namba ha kaba ngingi yok banyak keren sarang hakalang ke jaka ban ka mau kerwat konstitusi kalong kaba ha iya keren sepang kata kejong expensive ya kata kejong lot pada election hakalang ngidang skau sarong banyak ba ka mau kerwat kadai ka konstitusi kaba bahatang na sina pen konstitusi baro ya kabagi ya keren ya kata bati pajak kimlong kum kiwe kiban perlu pot ya kinong ya election